ubu ndangije ikiganiro nagiranye na nyakubahwa visi minisitiri w'intebe kandi twagiranye ibiganiro byiza kandi byatanze umusaruro ku bijyanye n'ubufatanye mu bya tekinike cyane cyane ubufatanye hagati ya polisi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na polisi ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi namumenyesheje umuhuza mushya ushinzwe ubufatanye Madamu Anne Vasquez uzaba ashinzwe guteza imbere ubufatanye mu rwego rwa polisi z'ibihugu byombi. Nashimangiye akamaro ko kubungabunga amahoro. Nanashimiye nyakubahwa visi minisitiri w'intebe ku bw'umutekano igihugu cyatanze kuri ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe kiri imbere turateganya gutangiza gahunda y'amahugurwa ahuriweho hagati ya polisi z'ibihugu byombi ndetse n'impuguke zacu. By'umwihariko turateganya gutanga amahugurwa kandi bishoboka ko hazatangwa ibikoresho bizafasha mu kunoza imikorere ya polisi. Reka ngusuze cyane wowe ukurikira ibiganiro bya The Quick Times News. Reka nizere ko bimeze neza. Munyemerere tugaruke kuri iyi nkuru ijyanye n'ubufatanye bushya mu rwego rw'umutekano hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko tumaze kubibagezaho mu ijambo twabashyiriye mu Kinyarwanda. Mwakurikiye abayobozi bo muri Kinshasa n'abahagarariye Washington baganiriye ku buryo bwo kongera ubufatanye hagati ya polisi y'igihugu cya Kongo PNC ndetse n'inzego za polisi zo muri Amerika. Ibiganiro byibanze ku kongera ubushobozi bwa polisi ya Kongo binyuze mu mahugurwa yihariye, guhererekanya ubumenyi ndetse no kubona ibikoresho byifashishwa mu kazi k'umutekano. Niki ubu bufatanye bushobora guhindura ku mutekano wa Kongo? Ikindi kibazo ni izihe nyungu Amerika na Kongo bishobora kubonamo? Kandi ushobora no kwibaza ngo ni iki abaturage ba Kongo bashobora kwitega? Reka turebere hamwe uko bimeze ibyo bibazo byose, uburyo umuntu yabisobanura ndetse nuko bigomba kugenda ndetse n'inyungu ziri hagati y'impande zose. Kuwa gatatu hashize ejo tariki ya 8 Nyakanga, Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'igihugu, umutekano, iyegerezwa ry'ubutegetsi n'imiyoborere y'imiryango gakondo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Jacques Shaban Luko Bihango yakiriye uhagarariye ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Ian Makari. Mu biganiro byabo abo bayobozi bagarutse ku mubano uri hagati ya Kinshasa na Washington cyane cyane mu rwego rw'umutekano. Ikiganiro kibanze ku gushimangira ubufatanye mu bya tekinike hagati y'ibihugu byombi, aho polisi y'igihugu ya Kongo ishobora gukorana bya hafi n'inzego za polisi zo muri Amerika. Inzego zose zaganiriye ndetse intego nyamukuru ni ugufasha leta ya polisi y'igihugu cya Kongo kugira ubushobozi bujyanye n'ibibazo by'umutekano biri mu gihugu. Ubufatanye hagati y'inzego za polisi z'ibihugu bitandukanye akenshi bukubiyemo ibintu byinshi. Muri uru rwego Kongo na Amerika bavuga ko bashaka kongera ubushobozi bwa polisi ya Kongo binyuze mu mahugurwa ya polisi ku buryo bwo gucunga umutekano, guteza imbere uburyo bwo kurwanya ibyaha, gukoresha ikoranabuhanga mu bikorwa bya polisi, guteza imbere imikorere ijyanye n'amahame mpuzamahanga ndetse no kubona ibikoresho bifasha polisi gukora neza inshingano zayo. Amahugurwa ashobora gufasha abapolisi kongera ubumenyi mu bijyanye no gukusanya amakuru, gukumira ibyaha no gukorana n'abaturage mu kubungabunga umutekano.
Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni igihugu kinini gifite ibibazo byinshi by'umutekano. Mu burasirazuba bw'igihugu hakomeje kugaragara ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, amakimbirane ndetse n'ibibazo by'abaturage bakeneye kurindwa. Muri iki gihe kongera ubushobozi bw'inzego z'umutekano ni kimwe mu bintu leta ya Kongo yashyize imbere. Polisi ifite inshingano zitandukanye zirimo kurinda abaturage, kubungabunga ituze mu mijyi no gufasha mu kubahiriza amategeko. Ni muri urwo rwego ubufatanye n'ibihugu bifite ubunararibonye mu bijyanye n'imicungire y'umutekano bushobora kugira uruhare mu kuvugurura imikorere ya polisi ya Kongo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni kimwe mu bihugu bifite gahunda zo gufasha ibihugu bitandukanye mu guteza imbere inzego z'umutekano. Ku rundi ruhande, Washington gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bishobora gufasha mu guteza imbere ituze muri Afurika yo hagati, cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifite umutungo kamere mwinshi ndetse ikaba inanafite uruhare runini mu mutekano w'akarere. Niyo mpamvu ibihugu byinshi bikomeje gushimangira umubano na Kinshasa mu nzego zitandukanye zirimo ubukungu, diplomasi n'umutekano muri rusange. Nubwo ubufatanye nk'ubu bushobora kuzana impinduka nziza, hari n'ibibazo bishobora gukomera. Abasesenguzi bavuga ko kongera ubushobozi bw'inzego z'umutekano bidashingira gusa ku bikoresho cyangwa amahugurwa, ahubwo bisaba no kubaka inzego zikora mu mucyo, kubahiriza amategeko no kurengera uburenganzira bw'abaturage. Ikindi ni uko abaturage baba biteze ko ubufatanye nk'ubu buzagaragara mu buzima bwabo bwa buri munsi binyuze mu mutekano urushijeho kuba mwiza. Ubufatanye bushya hagati ya Kinshasa na Washington mu rwego rwa polisi bushobora kuba intambwe nshya mu mubano w'ibihugu byombi. Niba buzashyirwa mu bikorwa neza, ushobora gufasha polisi ya Kongo kugira ubushobozi bugezweho bwo guhangana n'ibibazo by'umutekano. Ariko icy'ingenzi kizaba uburyo aya masezerano azashyirwa mu bikorwa n'ingaruka azagira ku mutekano w'abaturage. Komeza gukurikira The Quick Times News kugira ngo ubone amakuru abagiye agezweho, cyane ko tubagezaho amakuru abagiye agezweho buri kanya. Ubundi nahubwira ngo ibi bijyanye no hano muri Kongo ndetse no bufatanye bwa polisi zombe turakomeza tubakurikiranire, tubamenyere ko ibintu bimeze. Ubundi ujye ukurikira The Quick Times News kuko amakuru yose ko yakabaye akugeraho 5/5, ntacyo tuba twasize. Amakuru tuyabagezaho neza cyane kandi ntacyo tubimye. Mukomeze kugira ibihe byiza kandi muhahe muronke. Je viens de finir mon entretien avec son Excellence le vice-premier ministre et nous avions un entretien très fructueux qui concerne nos coopérations techniques et surtout la coopération entre les polices américaines et les polices congolais. J'ai présenté aujourd'hui notre nouveau attaché de coopération, Madame M. Vasquez, qui s'occupe de promouvoir la coopération civile entre les polices des deux pays. J'ai souligné l'importance de la paix. J'ai remercié Son Excellence pour la protection de l'ambassade des États-Unis. On organise pour l'avenir un programme de formation entre nos deux polices, nos experts, et je crois en principe ça sera le fournissement de formation et peut-être l'équipement aussi.